Kastap kabakman, katayo kabakman, barkasi bakman ya pi barok ki parlok beje, baya cimbenta hakane kajing hikainiam jonga kabasin stuyo, barkacikar ku jauh belai pi barok stuyo, stang nadu menta kasih. Dan nama kata ngapdia murami pi sekali hikainiam, bar ngakot ngawari pi nyaduai belai, bau belai kurkui kan kastap, ya kan dikasih, bar katayo barok stuyo. Tungin doa nama kata. Hak kertemu kupa baru kon bamensim bakoi amen. Ko belai ko kupa terwah hame kani kejikai niam jing menta kastap. Ai kani kejikai niam kalong ke jemento yang ni. Tang kerkui kani keswi, kerkui kani kastap, kerkui kata yo baru stayo. Hati belai ki pa jame, ki pa bon kam, ki pa jame ki don kam ke kerkui jame, nama kata kerkui ko do yang baru stang nadu kani klemat paro chen tayo jong katayo jangi ngipa ni kene ble dame ube imat basenchar junom la junom amen tengah penbuat dak tian jong ble na gospel jong Matius kelonang papra arpo lai ter Jisu lakiu hakaling baksen ran kala lek rengkat bat u kendit kala kebajur kala ki ha kaduriau bagi deu kala stang ban palo hakaling Henry Jisu ulayo tia kisnran kila let kersiu yu topen im yang ngi ko konrat kila ya ong ngi layap balai pisep ting ya kane balai pisep ting kat ne kane Jisu ula jubab pi kebarit sat kajengek nang ta ulaki bat ula hukum ya kala bat ki deu bat ki la jam jai paro ki la lengo ngan ki ya ong priu ayu bakum une wat kala bat ki deu ki kongu ya u ka gospel jong utrai ka jingaro ya me ko kris perlok beje bat para bangai akan dikastep ngakwa ban ai keci kainiam nakato gospel kaba ngio ngeu mentan kitien bakhadu nakato gospel ngio seu kumnu ki beriu ki seu lengo bawat kala ki deu ki kongu Jisu kalau lengo ikam katura kam pelang bau lale bau Jisu lale ka bat penlengo ru yaki la penlengo yaki da katua kam babaju hakacik imbaman la kasi jongi kisah sengau lengo ikising la bha ki brio kisah sengau lengo ru ya le sing le sniu ki brio rei mata kastak akwa ban hi puson bat phi ban ai ka ji kai ba kum lu chi su upen lengo ya ki senran ju da ka ci penjai jai ya kala hakato ka leng bagi song ta ka ba budale ru persange ru ya ki deu hakacing be jong kala hakatu kaleng bagi jong kala pelengo yaki ko mga oman tana kajing im jongi dan atli ki eke bangela ban pelengo iki brio ne ki brio ki sngau lengo yangi ki kamba ba bangile ki brio ki lengo le ki sau lengo da se la baris kata ngim jule kamba ba mentang le kamba ba kala kajing im le ba ki brio ki lengo ate ki sau lengo tu beri macam dia menang pop dia buat dekat dia se mentau lan kelabah kelamet ke tu beri ni kata ke beri kila pelengo ikitu be im make menang salang be menang batki laneu beri balik bah kacing im stang dekat no stang balik ikam kutia mutia ki kam persausi beli kam persausi pra beri kitu kacing le ju ki pelengo ya ki bapet ki be iu hak menang salang yang asam kenapa kata mata stop Kau person berfikir ni kamat. Kajing pelengok Jisu, ya kesenaran, kajing lekam pelaju, pan penjajai kalau bat ya kidau. Nampak kajing im Jisu, kajing kai Jisu, kajing lek Jisu, kam pela, kajing bek soy, kajing koi bapang, kidai tang kajing pelengok. Dia boleh Jisu lek pan pelengok kenang, kajing lek Jisu, kalau kajing pelengok, iki beri bani itu ke baru, balai pitip. Tersuapan puas kata tu nyepet.
Kipule ha gospel jong Matius lan nong kalai san polai do san popra. Apa ki breu pai ba buon ki skabi ki kren chu ki ikam pala ba ulale ki lengo. Are kumno no breu ora ban le ki ni kam pala. Nei ktien bo kren eyo. Apa kado pitip ki ong kumno ude ukon baduk uwan ka yeng ka sam baduk jong mesti dia. Hato la banduan ikam babha bami ka yeng baduk basuk. Hei. Tapi Yesus semia ka akum ka challenge saya ka kom perkat jengi. Baka jeng long duk kam le ban khang lat jengi ban long ki bri ka babha pangin le babha ban im ki babha te ka long ka jeng penengok ye ki ju pokum lo la le kam pala kumno pon ko ik bapang kumno beksoj kumlo ki bri ki sabe ki tien ju are ngimpat ju ngau bri bakren kum kini kiten te Yesus la penengok ye ki Mesti melamut dah kamta, tak bagi basrap tu. Kalau kecing pelengok, ya ki hanama kecing le Yesus. Pikan ma gospel jong Matius, kalau nong benyau apa pra apa kondai. Kon dek sekren ju hukum beriu bayuk bor. Tak tengi kan nama bagi yuk bor, nama lapak yang ni. Lakan dah kerja yuk bor, udon ke bor, ukan kumu beriu, kumu belai badan ke bor. Tak beri ke lengok, nai yang baduk. Kum kiti kitien, kum kiti kampala, kum kiti kam. Te keju kila keliu. Te Yesus simnya ka, baka jeng duk kedai kata kan mulai ban khang la yang ni ban nam la ban le ba ka jeng em jeng bele kam ba ba ki bre kitien thule ka jeng mot perkat ki kam ba ba jeng ni. Ka Yesus kenal, ki wo dong Yesus. Ki pole gospel jong Markus Lukas lan nong benyau lai pan riu ter. Yesus sa ya katu kan thei Maria Magdalena pansat ikijat jung ata kapan kieni kisnyo kli jangka barok lalengo are ubreyo komune usa kateru pop pakai kita ikijat jung pasle tu kompnya perkiang Yesus kalau lang peta juki kajing le Yesus kajing sa Yesus ba katu ka brek kalong kajing pelengo yaki nama Yesus ailat yakut ko brio bahkan bahkan saja kita pakai cing ailat kalau pakai labha pakai lamiat ya kata kabriu kade kajing lengo Maria Magdalena ada kata makai lah dia kalau pelengok iki briu pikan mau apa pipat Yesus tang step kalau let calum step apa sele kita Yesus kamet Yesus nawanang tu kalau utrai ulah mipat dan su ki apostol biasa ki ong jengka ki we biasa ong jengka kakan te kikin te rangkat berkah kelihat tu yang ibal Yesus la mai padian ka Maria Magdalena kala pelengok ya ki apostol ki we pat haka je mai pat Yesus ikan mau gospel jong Matius long kendai du khalai apa Yesus la khot yo lebi Yesus le bam pat ki Parisi hang to hayang jong lebi ubo ki brio ki kenyu de pop ki ju kong pe ya bam bat ki nong pop kasi ya bam ja Yesus kala pelengok ya ki kita tharan ya bam ja tang bat ki ba hok bagi kenyu hok ba kra ba tri ba yo ba kot he Yesus la pelengok tena makata dan pun ki bata ka jing em jeng ni pangila bat pelengok ki brio kasi pelengok kam datang jeng pelengok ka pamot ka bakata ki brio makala ba klamiat Baik Matius, kajeng khot yo Matius na baby, kajeng bam hay yang chu, kala pakalang kong pong yo, kala long kajeng lengo iki ju bong, balew yo bam bar kinong pok. Kata kaba sel pela. Yo lang nok bat kinong pop, yo lang perlok bat kinong pop. Kata kajeng kam ju kajeng lang lok pisu bat kinong pop, kajeng don pisu bat kinong pop, kajeng lewat ju kinong pop, pikan mau kajeng wat ju ya jam Zakheus ka gospel jeng Lukas ana kar khandai anda Yesus apa hayem ya bam ja bat kinong pop. Kalau kajeng lengok nam ta jeki Yesus pelengok iki ba ubriu ba hau bleu don ula ban dia ya kle lang bat kinong pop ula ban bam lang Yesus la pelengok iki balai bau kat ublay tau deu prophet balai de ban bam ya bam jabat kinong pop kan kajing Yesus la pelengok ya gitu ke briu da kajing em jung om tang kata Yesus lewat pi kajing pelengok Yesus ki briu kajing lewat kinong pop
Kan mau gospel jong Lukas. Lenong katsan. Dan batang adu pastang ke tu gospel ki kan to oi bam ja ba kan pop. Lewa le sik nang pop pan wad ki. Nang ta katsan prau jesukan ke parci sepang ke jing wad ke tu beri pisah belajar. Kadang tu parci ba ble nu pelengok ki beri ke lengok nama ba nu kat ble ba krau e bam ja ngang bat ke nong pop. Kadang kaji pelengok ki ka ba tengi ki beri ki perkat kum ki juhundai. Pergi perkar kum tu ba oh beliau ya bam bagi nong pop oh beliau ya lang bat ke beliau cai itu kan tengan kita kejat upet kapelengok akajing im jing pencing hok ngi mene kadap tang kajing pelengok kadap tang kajing selengok ya kajing im gibril lagi kambam ha le kambas ni susu pikan mau susu le kampela pokok ik bapang kini tai oh lu pangkoi dekat baru Belzebul susu ong dan Belzebul ngapa koi dekat baru la jong Kakamram cenga kadai kan deti juga banyak rap ke bersam senja cang anot pokok ada kabol jong kan kalau kacing pelengok Yesus ya gitu kibriu ikat mau gospel jong Lukas kan ben riu Yesus pokok itu beriu ba pangkakti ong no yap siliang hak kasih sabat kiju ki lengok balai ulek kampela kasih sabat Kumta kilengok Yesus pelengok iki bahak sabat ro dadan kamban penim dadan kamban pengkoi la ba pengkoi te kilengok te kalau long kecing pelengok ya kiju hak atau apa Yesus kan mau habak senran kila jing hlanti kemudian jing pamban bam kala kej itu terjub keu kala sima ketin terlihat barki bam ko balai ya le gede kam hak sabat perlok perabangai biya nama kata kita kato kala terlibat ki im Jesu ki kam pela ba Jesu le ki long sisa ki kam bu ya de ba perlu ki long ke jing pelengok ki breu ba ki breu ke selongo Jesu kan dia sebab po ko we pat ka banta ipule ha gospel jong Matius lenong kendai seka arpula pursa ter haba kato ka khon jong Jairus kala pangjur bat Jairus lokot Yesus ban pengkoi jaka le chua bo Yesus wan lawan kinong ai ku bor ong baga kun kala ya min toy chu pun ran le no Yesus la le la po hai yung Jairus iki briu ki ya ma sausi pekan ria iki urai mi sabar dalam tahu Petrus Jakob Yohanes baik mi pa ole sika ba ki bu kita kena bal khlat kun Jairus simmi kala kitu ko kena yang no yai no bat Kado kena kalau embiang ai ba mereka kesambal ai ba ki breu kalau lengo Yesus pelengok iki ba ulala lele ikato ke baro Yesus ngikan mau ba hakato gospel jong Matius no kendai abang itu ki breu ki ra yu tu breu pepang hak palong marpo ya tu Yesus kokun lama ki pop jongpi keleng batet are Uni dia kan ben blame ne, dia prophet, dia beri berkhraf dan ben blame. Mana balak ban mapop. Tong blame Yesus itu ngala ban map ikipop. Para banget perlu beje, kato kan telinga itu ipi kuno Yesus la pelengok iki beriu. Tektian bokran meneng la ong telengok na ayu iktian ki kampala lepan inde kon Jairus nata kampala lepan kuat ya buan ba kenang pang. Kato gospel Markus bikan mau sepang tu gospel Markus nang pasan iwai terda du arpeu sepang tu beri pasang ksoi ba em salum cengtep ikan du Yesus ong itu sibuan Yesus be iksoi itu beri nang tau koi lekia atau wang Yesus kwa ban bo dia me ki beri ki katu ki kam pelapa Yesus kalengok an beri kau ne Yesus la pelengok iki de kitu ki ato kan terli ngong ipi bab Yesus la pelengok iki beri ki kam jung kejiktian bau kren kejing mo perkat jung kajing be ksoi kejing kajing alap jung kam pelapa le ki de kejing pelengok iki wepat tu kan pa changi mata tu kan pa changi kejing man kasih hato ngemlong mo ngemla mo ban pelengok iki beri be embangi hato ki beri kemla ban pelengok yang ni dah kecik im joki la balai em le sengi klet ngilong ngide la khot yang ni nama kata balong kinong pelengok ikiwe bat kiwe kinong pelengok yang ni hey haki kita ke benta nengkong kajung mat perkat changi
Padang along beriu babat sekata kejumbat ke bom jumlong. Penentang kejumbat ke basniu kiwe. Tang sui kiwe kejumbat ke bomlong. Atau ngamla bat pekalai ka dakumbai. Kalabhan no kejumbat ciperkat. Ikan doi ki beriu. Ada tu beriu lo kalah. Macam tang sukan belakang kejumbat ke bomlong. Mentang belayok kejumbat patamai. Kejumbat ke babah. Kejumbat babah kejum ni. Ka penengok ki beriu. Kilbir ke salongo ini, dan mak kata ngilar, kembali ke sungai ngilar, mat pelengok ikiwe, nak kejumbat ciperkat sungai. Taktin ketelit ke bangadon, ngalang macam tayo, kawe ke kambing yang lek barok, kedai kecil keren sungai. Beliau ayang itu lek barik, beliau keren arpo sah kentala dan iyo lat ben keren. Dengan ong dah kumno, lai pe wajar kentian keren ngong, hak kecil sungai. Te, nak ketian sungai lah sekimi ke. Polisian kapag biro kisngap ini, kisngap ikitin bamlong, kijing lorni, kijing beach ni, kijing beach sa, tinsit ng sang. Ato ng lahat pelengok ikibarong man kayo no. Nagkik kisngap kibaring nga, are, tu brio, lo random, lo kala, kijing kren cuy, kitin kesiyak, kitin rupa, kitin patay ini, kitin patay ula kala. Habang ilay kumta, kala pelengok, yaki brio, kitin cuy. Pingyak lahat ya kane. Usi imbala kasi, kan kumbala kasi, lek na tayo, kalam doon kani katong. Katong kalau ngade pan pelengok ikibriu, ngade pan kalabha kibriu, kide bani ibang kalabha. Kibriu kide pasulungok, kibriu kide pagandit. Kaktian ketelek siong i. Kaktian ketelek siong i pang ikren. Naras tu orang ken mik kaktian belai, bate kibriu, tu briu, ngai lengok. Baru sekata ulang kum tu, mentah pet tu kum ne. Kepalai, kasih im siong i. Ki im agam lang salang. Ngam keno ya no ni itang dia kecik im cing pamlong kecik im cing kitai pamlong kibiru ki ingi kibiru la jiao mensem hes kum tai kum katai kabriu ku bagajik im pamlong atau ngila ma panengok iki kalang ngan im na kecik babha jaka banya be si kam pamlong jaka bale si jaka pamlong ngan kalabha ki te tu briu tu menol kalabi kecik im cing kecik te cing baru blei kecik te cing par briu Menom ju poetry mane menom ju pule Bible menom ju dua mentau kala pe kecing im ju tata kecil de pergi para brio menom kecing im ju para brio long pasnil dan be de jing dan bala ben im baru tu brio kala ba pe pelengok kecing mat perkat kecil kecing im jeng ki kam pangile are tu ni long praktikal hak je de ban nak se jeng parok ni dan kam pala kecing kam pendap hak siswi, kum nungi pendap iki. Hato ki beri i pendap ki tang dap, lek melek, tang apa ya i, sependap rukom, bon bapep. Ngila pelengok iki beri, i pendap hok ki kam jengi. Ile iki hapan janai, ndon ki kam basa ateng. Ki beri bi ingi, are tu beri le pelengok. Kalau beri pendap hok ki kam ke jam, bagi ki kam ke jam buk tre ki jong len jong im lang salang, ne jong sorkan, ki yai seprang, kim de basa ateng. Pi ngai kai nama kata nak kata macam lek Yesus. Kulo pelengok itu kiberu, ya long ru ki pelengok iki kiberu, hak ci memala ka se jogi. Ki kam ke jam bangi tre. Balai kari kam roy, balai ka dong kam roy, ni kita kam roy. Namar ka jing pendep kam ram ci long tang dep malu mala. Ngalakan ya ka sisen, tekalaman kalaban dia mata. Tena maka tangin lah mat pelengok iki kiberu. Parti kam ke jam bagile. Ai ki beri kuni ing sipor, ba mangi long kum tu ngi kalam pendap ba, malu malat su pendap tang dep. Ki beri kuni te du beri lo kala ke sukom pendap kam cu long nuk saing tungu ni bot nuk san pek. Ka pendap ki kam jeng la hok kam ke jam ka dei sisa ka jing kalong ka jing pen kelengok ki we bagi beri solongo parti we ki yo sementoi. Ngi ba i, ngi ba solongo kam dia berculung ngasau lengo apa tu buat apa teh tahu beru kelah ngaru why not I balai ngai kamla baik kikum cusuhi ai ni mata Yusuf mata cusuhi kambur boni kampala ki briu atau ngimla balai kampala hot jela kampala ka balong ko balai Yusuf kamlong ngimla andre pun ki kampala bangila balai ki briu kecile bha ki briu menu ngim cule bha ki pra briu mata sta balai bha untuk kembali kampala gitu Kibriu bagian tu, kebahaka kim non latsu, ngaya rap iki, atau kamlong, atau ngamlong, kakam pelabang ale, ngayo ailat kibriu banyo jingker kupe, kato kadang kajing pelengok, kajing imbabha, jing long babha, kikam babha bangile, kami snei bangile ik prabriu, kami snei bangile yaki prabriu.
mentah ke step ka gospel jo ka mas mentah ke step kalau nong ben riu we ter ni asa kalau nong ben riu san po lai adu san pen riu map san po lai san riu ya so ki riu ki i Jesu tang chi i Jesu ka le chu kli tu yu kala ban ra ki nong pang ki ni tai bau pang ki tang ban ma kata ka jan ju kila kwa kila hun ban ko kan kia adu kata ulah le ikam pala ulah pelango ki beriu paki beriu ki atur su ha ka jing embaman la ka se ka jongi ha ka man la ka se dan ma kata ngi ru ko men ko para ina ban le ya kata ka jing le jongi ha ka jing ba embaman la ka se dan ma kata kai ka bangi ngi ki no buat Jesu ngaplang Jesu ki beriu ki api i Jesu hangi komo Jesu pelango itu ki beriu ka ki jing klem jang amantan ki beriu ka kap sau lengo kap lengo yang ni tau bril ni kampas ni mene kalau arcai ki cipel lengo ji bril kampas ni ka ba ki ka ba bha jang ni ka perthe ka kala ki mlang salang ka kala ki kin hun kin kala lada mangi ni long ki Jesu dai na no kana no rem Jesu pertubuat na nga ki kai na nga ngalong pa jam ba saurit le kumbang ala le wong Jesu termakta ki kun no bo Jesu idan kam ken ko men ko para ko parlo bije bangin long kecil pelengo iki wepan yai kam ba om kam senu kabar apa ni pelengo iki bro tengki kebangan ai menne ki bro ki sakut dak ta jing long jungki una mangadu asakut ya ba jing duk una mangadu dak yeng baduk ngam la le pe suwan dak yeng kasam baduk kayo kasam masi we kai cipang jing duk umi dak ta jing long tung pelong dia baru spa ome ka spa ka peu pakai jadok ke sepak ke pel pakai jam mesin atau pi ban ngang yam la ban mi nak kita jing long baduk jangi nama ngaduk ngam yo la don lat balem don lat le ai ngi si pel tulis si prakti ke jabing balong komputer keti kejar ke baklan atau ngam la ban mi nak kita jing dong pelengo iki wepat don pur ki briu ki balong ki baduk kelalong penban ki malayo na nama ka sistem kuat le ai ngi ki sap ki pong kisap kipong ba belum ai gilat ha kitab Genesis lenong benangkong iwe du lai adu kat kandai kitab Genesis lenong benangkong iwe du kat kandai di pule belum tahu ke baro man bu dap tai ke baro ya ka swing beleng kini kita wong kalong ka baba kapamut kecema kam de benong tahang tu kadai kecing pa kadai ban ne kadai ban par kadai ban krau belum ai ngi kita ketalan bengikan mau tu beri bayu ka gospel jong Matius senang ar pusan kasau du lai peu bayu talen bayu san talen tengi ki beri sakut hak jong long du oleh ne bagi berikan ben tu bakum tang ta sini ka kum ka challenge ki bekum tu ngalar pelengo iki ngade beri bahatam ki berikan ben ngalong babing ngalar pelengo iki bangalong beri wastatam balen kipat ngidon, kiskon ngidon, kiting ngidon, kejap ngidon. Terkam kilat ba ayah boleh kamariang. Belum ayah ki beriu kelini ki beriu. Nga haka jing im jing ngalau ai kan do iwe beriu. Uba umdan simla late school. Late school pitip puno. Suhi kai ni kilok. Kat sebab late sa beri jalan kau rak bak takon. Boleh ha bakado pitip tau beriu lalong beriu bestart. Lepoi kedan jong kena balpoi seduk kedan klasik nama wong kan boleh tan mal bangaduk tan bangan mele suka long big ngan walar ki brio kedon akali naki hikai ngam to yu hikai ngam to ubi pakaduk kita cuma kampa ma uban ki lepas hadu matrik tanama kata kajing duk kajing keno ki brio pilong nong pom pede kum nom ta kim de panlong yang gede panlong prak pi challenge pi kan ngau nong pom ngan pen i bangadeu du khoi pi ken ngau pabien ngan pen i bangadeu pastatam pekenya ngapa nong tu to la dangal tu ngan keno ngan long rukhoi pe dan mak katakan ni gospel ka mga pulay pi kelengo Jesu ya ka pejajah Jesu kala bade ki deu kadai ka jing pelengo becer ke Jesu iksenran bad iksenran hadin lebur kila le makir kumju kila pelengo iki wepat ka jing alap ceki ka jing Paulus jing Petrus jing Lukas Yohanes kala long kecing kilong kisah kecing lengo nak beta ki bre kilong gadau ka jing lengo Jesu lengo iki bre bangi nama kata ide bandong ki bre hak itu benta ba per dan nama kata kan ni hikai ka challenge ni ka jing im ka jing le
Padun nga babit nga baduk nga batangan nga bam dan jing na nga stang bele pade pemdon kamet ke jing ai bakraw tong bele pi kapian kamet walat tan kami ke jabing ba bele tan kami kti ba bele kichat bangidon why not pi dan maka ngaso kan gospel about Yesus ula pelengo itu kiju kiat kita kam babha la le pen roi kepu kan kata jing pelengo ni akajing im jangi tuan kam dan nama kata nak ni ngaku aban ong nama kata ni ru ngelang di belong Yesus ha ka im malagasi de ban simeka kom ka challenge ha ka im jingi la dang du nai kitu habastang ngim don la wat ong ngam don la don bek persang ha ka im jingi hab don kam metre sitom hab don kam mon ka baskham hab don ka jing raikut ngam ong te nama baladu kijing duk khang lat nama be khang kita kilat bat pli nga kum no ban walat kum no ban yo ban kot kum no bawan Yesus long briu papurau lawan ka yang baduk persakan ben labiang la khasa mersi pe ki kam ba kam krau ko bawle ha ka ji im dan nama kata te ban yo itu dan kam ka ji kaman ka bas kam ji raikut antaban dan kam ka ji walat duai hoble wah kibriu kamu kerpa di kibriu kenyarap yang ni mau ipi mulan balong pasakut hagi tu ki kebakar kibriu ini mana tengah pakut ya kena nama kata ngan ong kumne ba lakot yang ni balong kibriu ba pen ba pelengok iki waipan ta kijing le bha jungi ki kam jungi kam ba bha jungi kijing mut ba bha jungi kitien pergi keren kayat kayang kijing im jungi adangi long kam long ko bakalong kade balong kumta kabar kadang kajing roy jing par kajing roy kajing im makan jado jing im makan jamsen ngachi met ba pelengo iki weipan par ki wei bi iki depan pembaru kajing im yo i tau briu tre kum to leban la baru kata ban long ka thong jongi ba ngide mingyo jim toy na kajing pelengo ki beri yangi ngiru ngin pelengo iki weipan ra baro idan kadang mesim Yesus lasi perkan ko mga perkan mata ule kanang mata to kaja temu ju kalau bala ba nga pelengo iki kalau menyarap iki ban ba dan maka kata lakhat yang balong kata ini bandon ka dikathong pasakut dei ban sakut ade ban kathong ngangan pakala kong pong ngan pelengo iki bre bangala ngala bale I can do something I can give you ke balong pikan mau ka to ka citi benang kong jong Petrus kalau nang baar nyau umau dong bagi beri kikan taj kalau papan mau dong bagi dan kam kalian Yesus bagi beri kikan taj kalau bagi dan kam udah savior nang pun im jepate pingaruh im lang salah acna ngata bagi beri kikan taj yang ni la kan taj ngim long kalau ngin nang kanyut nak kan ke jeng long nyut ngala ban long ban ajing lengok iki beri bagi kam bah ke jongi dan mak kata dia bilang kena thong kebalai ndi ban sakut ko balong ngal ong be meneh wat sa ndi ban sakut ha gitu ki bal ki be ki ken yang pilong kumta me na kato pat salani kita ka jing ong ki breu ndi da ka baya syok ya dan le ha walat wat buj ngal ong sipi ni salong kinong pelengo ya ki wai pat ha ka jing em jingi tena ma kata nga pakut baro nangi la khot do ble balong kinong pelengo ek jing em ki wai Kiwei kita ban saulengo are tu breu la kalabha te tu breu la kiu habau tu breu la kiu ngi bi i le ba haji o ngi ru hapan kiu la de pada hangta kan roi ke mlang sala kan roi ke mlang sa kan roi ke kan hun ba per ki yang kisam jungi te nama kata nga pakut prabangai ka message mata ka se ka jika ini mata ka se long pi ke nong pelengo ikiwei ha ka ji iman la ka se pat kata ka ji pelengo ji pi kiwei ki saulengo ji kiwei kan long ka jing jika iki baca jika ya pi yang malong no pelengo yakiwe teh kam ba bangile akci emal kasi to ki dua hoble panyo ekane ban mi ne kitu kijing long bamlong ban pelengo ikiwe di kam balong kam ba si emal kasi jungi to bele ko ko do pi ko men ko para be sap ikan jika ini em hakan ka step to ne dua bele bala pelengo iki hakajing em jongi nilong kino pelengo ikiwe hakajing em jade cepat kiwe kiwe iyangi be sio yangi be emlang ban ngi be sa ban ngi pate ta ban ngi to ti patmai pate jungi dak ta ko ha ka kerte ngai ngu aktong pa baru khon ba mesim ba khoi amen ngai ngu ime blai nak ta kan ka step Yesus ngai ngu yeme mala pelengo yaki suran jeme mala pelengo itu bre badan saudong jeme pada kata ka pelengo jeme yaki kalong ka cingkar ku pat la se ki la long ru ka jing pelengo iki bai pat ya rap yang ni banyak jika na kan jika ini am jing ta ka step
in long kinong penlengo ya ki wei pat ki kam ki jam ki moch perkat ki tieng kelit ka yat ka jeng ka jade jongi par ki wei ai ki wei bi i ya kata ka jeng le jongi kan long ka jeng ku ya ki pat kin patu bor ngi baro en ya don kata ka masem penlengo ki wei pantai la de pantai ki wei pantai ki mlang sala ku ya ka ji kai niam jing bele try kan la ngi pa ni ki ne da me ba imat basun char junam la junam amen kaburam haukpa barukun ba mesim bekoi kumba kala long ka bana kong kum jumata bat barabol junam la junam amen try don ringkat bat pi bagi jikar ku jom blay bidan bo barukpa barukun ba mesim bekoi kan her halo ajung pi blay kur ku ka do ipi